Nani a Jenny Nianom, Yawishimuna happy birthday. Afe, a brass will say a sign a D and Como, and many opening bright or say from Pong, and a better Como, or your general manager, and Active Point Dental Clinic. It drew say they are Mecase. They be a hygiene, menstrual hygiene, personal hygiene, oral hygiene. And also, your idea who here pa into the ne ye be this and come. Abaye, ya says she and so. Ye da say, Sabrina Brabia, ya will ba, Nana Ghana for bidding como. Crofo how, but here who baby or mon farm fa. Tibuba say, na move tray, and who say, eh, say, na ya sabia papa do a baby. Obe to me ahwe mesia mame ye ka Active Point Dental Clinic modwuma pa ne sei mekoso achia wona ohwe nyina Active Point Dental no se de ni din no dental no no esen ho ade free wano eko wanum umrimu se osin bi atu se opese usi se enka bi ewo di ukasa achi se osin no adiskala o kasa na ofere se wo gingivitis bi ekru bi ewo wanum na afei so sino nsisi yie no ni nyina no na Active Point ye hu adwuma ye wona ye o ya ma Active Point ye sen hu adwuma nko a nti opese usi usi opese ne wa na opese ebi efri ho to kura beda usi no okaka ye o ya nti anopai wantimi anakra no na obeba Active Point na yahwe na yesi wanum de amawo obu ono ma wo de any daily routine afi bi opeso twitwi de simple no so moye wo ho eno so ye wo ho pese wo clean eno de ya ni hia pa e pa se wayi no apie eno de nipa bia no entena ho ma ha no emaya ukumu ansa na wape ho pomasibre se da no 6 months bia yetufu se obeto afa wo dentist ho na wa clean wanum na plaques bi a hyehyɛ wanum calculus bi a hyehyɛ wanum ama hyehyɛ wo sen obi wa wo hwɛ osere kyerɛ wa hwɛ ne sen asena usa de bi hyehyɛ ho ya na ahomti yie pa nka wo ko hu dentist ɛno so kra na in dentistry no ɛfo within 30 minutes na wa wie na wa sɔre kɔ sɛ wutumi yɛ no mra no a sɛ tokruba bɛda usim sɛ enumka ɛbɛba wanum se osinu empo ebetu no ubon ho ban efri we nyina eho a da bia na osinu ejina brane a ahoden ewo mu na yenhwebu won so aja oro no no munema bia ma na sin aye ko eno so de ba se de abasoro no white ne na aja aye fita na aye fe mo ye wo ye wo se de wo kan nuro bebre wo ho a ye no mu a ejaye ye seso ana ebeda ye nseso ni titru antibiotics if we be tetracycline drugs are yenum so onum bebre a ebeda wo senso oko hospital o doctor no twere ma wo eno yanka se enum wapomudin hu hia na emum no onum no na wahwehwe wo dentist nso akiri kwan se de be ya wonsa wo yare enwie no na wo senso sebe endescalae enti wokɔ ha no na woyɛ we nso obi wɔ ha on treat ne yade ne nwie no na bo nse agya ne se no ayɛ yellow a o sere badwam kura na enye ye obi kura nso nyem onyem a no so yetufu sɛ ma onanye ntienti a ɛwɔ dentist wo ye onipa bebre abatan bebre a wo wie no bo nse ne sini bi ahyase sɛ etutu obi wa wo wie no na nanum ho nsɛm no bo nse asai kura ni nyina ne se ma onanye ntienti a ohomons no the moment a wo be fa afuro no esesa kakra se de plaques kura develop wanum no e ba ntentem bebre nti wan hwe ya na wonyem ye no na wanum ho nsem no na ye kama na oni halitosis na wo sene nyina hyehye yie but omo hwe bebre di ho adanse se o mi wuwie ye no na me se kura etu ye mi wuwie ye no na me se we tokru ebeda mu mi wuwie ye no na me kasa obi atia me na so se enka di me kasa na achi ententra onyem na no na wakɔ ama yahwɛ wo yafunu ho nsɛm no na wato afa wo dentist ho nso ahwɛ wanum sɛ de be ya wunwie no na wo sen ho ba bia ntechema na wafa wo ba na wanum ho nsɛm so no wanya ni nyina pepepe yenhwe na omo a obuwa ne se no ebi wani mu bi wa akire
ebi sisi mia wofo nya wofo asefo na nananom nyina no mo ye correction ni bi ye correction ni bi e wo honom ye fra bi eruption unza osin ofase no se osin no nsisi ya da bia obi wa enu nti ema obrahye ne se a enye yie ebize ebi akohye kire brush no anu no enuru honom di da bia na cavity bi abeda ho ye nhye no se cavity da osimu a obu a na ohwe ne se a ne se ne 50 enso na okasa na nka di akire obi kura de akohye abosonsem anase spiritual matters o ade na me se eye fefefe enso na me kasa nka di akire hunse tokuro ebeda osimu a udidi ni nyina no na bi kohihiem ebi kohihiem na wa anko amia huhuru sinum enyi se efi na mpie antua tokuro no a ye friend feeling na da bia no obo nse enka no ewo edi ukasa echi ndi se osino ensisi eyi a obetimi akohu dentist ana obetimi aba active point yewo fast braces ewo honom ye fast braces no ni din ene ne honam se unse traditional one no ebetimi ahya obi a 3 4 5 years ansa na ebia wonya results ye nka se no nye but with fast braces no within 6 months no 120 days na wo hu se wonya results a obu ana nye hye na hye no na ye ne fe obu ana opese onya results na woyi ni intentem within 120 days no wa obehu se unya results a 6 months no obetimi ayi afri ho a ye de retainer ebe hyew ama wayi ama ho ato nti se nsisi ya ni titru ye ma no ye num de bia ni wanyi nti no wabu ani aguso o ma no to da bia okọ school a etimi kro ha na disua obu a ama ne se no etimi se sebe obi ka se apro kakra ni nyina ne se ontimi ntwitwiri ni yie ensisi so uze from incisors ka wako canine from canine wako premolar sa na ese didi so ba obi wa dum se canine no kra akofra premolar no ebi ama aye prekesin ewo nanum obi kra wo supernumera numeration obi wa ne se no instead of 32 no obi de ebro sa ebro okay eno no obetimi aba de ese yi free mu no ebetimi ayi obi wo imparted tooth obi se no mpia anwie ana ehye gam num enti ehho teto aye partial se eye partial utanye yesan se mpia anwie no da bia no untimi incline eno so na cause problem to the other teeth and one way ya echia bebra etimi pushi the other teeth obi wa ha unkotwa x-ray no ana peripheral no obo se esen no pushi the other one eno wo hye gam no mu a wantimi anya straight ono a wonyini no hye na wo ha omo a omo ho nti obi wa na ne sen no sisi yi but onyini no ose ese kwan abede da mesim ana se mesen ese ye prekesen wo manu na ntesa unkohwe no na ebi hyase ho a pushi no epia ye wo bibia ese scanner edi twahwe yese no se bi peripheral ewo ho ye wo OPG enso ho ebetimi atwa se de ye wo hospital a ye pese ye hwese wo ba no da yi a ye twa ehu wo ba no esen so ye wo ye de ye betimi ehu 32 ni nyina picture we say de sitie no se ye nyi amfiri ho a ebetimi ahawe ebetimi ayi afiri ho we achia ma ye ntene no ni nyina na ebetimi aye ama adidi so pepepe obi kura timi nante se mepegire eye daisema ewo manum eno nso do yen ye de ye fa no se abnormal ensese wo se no ekwan da biem eye se esisi ho kama tokru anase kwan na ba bia but ye part of the world no yehu se kakra da ho a ana de se da ho na ye ketua bi kura ya nan ke be fa no sa obi o da ho no onyinu na e bai ebeduru ba bi osre a osikosi wusen because ebia ne se ekese ayepe nti obi hu ne se ne se na atuo na onya sika nkusi ye eno na ehawa ya na ewomu nti upese uklosi na ubetimi akohu dentist ana otofa active pointer ebetimi aye afi obi se wo kan se no a entimi nsi so se de wo fie ni se ye wo se nkastro de no be sia se ekwan eda ne miedu ntem eno so moye ho adwuma ye fra bibi underbite overbite sa ma occlusion eno na ye di braces correct no ese normal circumstances ese wo kan osisi so a the upper one no bro fm de no so kakra bi se de be ya ye fra bibi occlusion se de be ya wo we se duane kura na
esoro de no be si ase de no atimi anya easy chewing but obi wo ha na amano sa eno no ba whether say wo overbite underbite open bite and I say crowded mouth no nyina braces no na ye de correct mouth and within few days no obi wo ha wo de ice water ye num say onka ontimi nka nyina ne say ne sinin susu ensisu aye open when say waka ne sin susu na tukuro edda incisors no entem de odebe tie ade no ni nyina no within few days no obetimi etimi ayi afro obi won so a owo hypersensitivity age se wa anu so enwunu eno so no na kano obi kura de ade ahine no obeso na so ya eso na gam bi ne gam na ne gingiva ne kuro na ba bia eno no ese otumi ka ko hu dentist ebia na wo problem with the NML NML no na a quota a kata the dentine so a ense se odi bibi ko ano a enya easy access to the dentine yen hwe obi hwehwe eye maso ya mgo fa hen ye wo Accra Jowulu Presby Junction nti wona wo Greater Accra nyina no betimi ato afa Jowulu branch no ye wo Kasoa eye Crispo City Junction so baby a farm depot no e wo no ani wo Kumase de nyame any ultimate radio and a ben ho ye wo sehwedwinase eno so do GPRTU station ho active point ho na ye wo boase no so na Mount Junction no active point ho ye wo sunwan so eno do Rex Canetity cinema no ye opposite ye kuku board runabout kese na so we hwe building no ye wo on the second floor ye wo 6 branches and the number no so obetimi afre 0554 571 779 0554 571 779 ye adwuma adwada ekopem memne da ye gi insurance miensa national one na enka ho ye insurance ewo ye wo gab ewo ne ye cosmopolitan so insurance ewo ho ukura bia obetimi aba ebehwe u free a yenye u kaprekra yate yedase abusia na chese active point dental clinic honkomo ena yedie ne mene bright or say Frimpong wona ye general manager emo mo numbers in the good screen so free then wo mo eni enkomo na